Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan ra sepi da ka rupa. Bapentingan bat penba. Kalangsning FC kala yora ya kanam ladu hak jing kun final hadin bakalala ban pelim no da shigol la no persya ya ka Shillong Lajong FC hak ayom yele ka Shillong Premier League kabalalong nin kasngi artarik naiweng arajar khatpra Hamadan First Ground Polo. Hagani kalampung yele kai bala penlong da Shillong Sports Association Kalangsning FC kala yo ban penki ya kajar hak kelas step jong jing kun. Ya gani shigol la yo tap do kit borlang pale hak minute ka bakhan real. Haga kelame jong jing le kai pan Kalangsning FC kala persang men tap gol biang nrai kam sim lala setia namar ke jing tebet pat scam jong unong up gol jong Shillong Lajong FC. Dailing ba gani ke shigol ba Kalangsning FC kala yo ra sendoni kanam ladu hagani ka ayom le kai arjar khatpra. Hagani ke jing yakun ya kanam best goalkeeper la yo do Purba Tempa Lachenpa karbaya ka man of the match pat la yo do kit borlang pale. Kalangsning FC kum ka kenhon ladu kala yo khore ka song pisa ka ba arlak tengka rengkat ba ka trophy karba ka kenhon ka bakwan ba arpan kala yo khor ya ka song pisa ka ba shilak tengka hagane ka sngi la sam ya ki khusnam do kongsan u ba bantai dor lengdo Minister ka Tanat Sports and Youth Affairs hag jingi don lang jong Vijay na ka Officers Choice Blue unong sponsor jong Shillong Sport Association uba Bindo M Lanong President jong SSA uba Ming Larsing Sawian uba long utrai jong Shillong Lajong FC kumjuru kidkhot jong SSA bat kiwe de. Shillong Lajong
declare the football tournament organized by the Shillong Sports 2018 is closed. Kadal bagi your tap to the goal, to the mistake, to the handball, to your chance to tap. Kalau langsung gaya lakai bah, ni rumah lakai bah, kita gaya ini siam, song congrats langsung berapa job yang kita capai. Kalau yang bukan ni 4 pengkhian dan mantan yang fokus soal gaya lig, jam gaya lig ini sampai ke plan semua apa. Ada pasang gaya Tristom, ada pasang kali ini di sebenarnya dalam champion tersini, kamtam baru kita biar lakai bah. Aik jenis segi kentam ki supporter ki official baru kita support ini dan bagi supporter juga lalapan dan pas di final meninjau lalu champion tersebut. Kaba milak pengkre, terus kata kita tahu dengan lomba ngilikan kongga klub ini namun penting kontes sekarang musim ini di persisten praktis bah kayak prepare bah kita bisa melarang kali yang kembali harus keskan musim ini. Kebanyakan abang semua komen kedai bah ngilak kah di kena kasih lejong sudah kena di wilayah sudah di Kambun ki kena kedai kibuan lagi repair di distrik bagi Kambun kedai juga Bakam Kendong wilayah semen wilayah Sipok Jawa sini janji hal semua Kambun pak dari Boy dan di macam berapa Boy distrik Sipok dia menonton misi bidang ni. Dia kata kini kau komen dengan kapuni bah kena sungai kita sab, mendai buang bah tangki penabar kebelah melakah ni. Kejongi kedai tam ni kumno bengin rap ki bengin ketiu ki agajing pemain misi beki tak di kau sana. Kat ia mentah itu menginangnya lihat tanah mentah ni gelik ngempat ia perkat ke beda dengan teraingin nangi syong ni perkat mentah ke second division bengilik macam sistem kemelak qualify. Kita kalau tinggal football dekat tentang dalam engkam kebok mentah singi di dari pengisi bok ni lala pendrem do jinglong beran permainan menyelakkan